tūau ki te teiteitanga o taku maunga whakarongo kōrero o maunga tautari, ka kai aku kamo i ngā waituku keru o kumākutua tūpuna o te awa o Waikato, e hirere atu ana ki taku whakaaeotanga ki ngā whāruarua o Piaere, e tū maira taku whare kōrero a te oro, puta mai te kōrero o Waikato horo Pounamu. Tēnei, ko tainui waka te tuake nei, tēnei a Ngāti Haua te mihi atu nei. Ko te Aorangi Kowhai tōku ingoa, i tipu ake au i te uru o Tāmaki, i kurainau ki te kōhanga reo o kia ngā wari me te kōtuku. I waimari āhau ki taku reo Māori, ki aku tikanga Māori, ki aku hoa haere, nā te kōhanga reo mātou i piri ai, mā te aho matua, mā te reo mātou e ora ai. Kei kirikiri roa hau e noho ana i tēnei wā, e ako ana ki te whare wānanga o Waikato i te ara o te hinengaro, arā ko te psychology, te reo Māori, me te kaupapa Māori psychology. Heoi anō, he mahi anō tāku ki te taha, ko te noho tahi ki ngā rangatahi oroto mai a Aotearoa, he āwhina i a rātou ki te taha hinengaro, ki ngā āhuatanga o te Mauri tau, o te noho puku, te whātoro i te tinana, ko tātou he haere ki etahi wāhi pēnei i te moana, i te ngahere ki reira mātou, whakataua i te Mauri o te rangatahi. He shout out tēnei ki te kōhanga reo o kia ngāwari, rāua ko te kōhanga reo o te kōtuku, ko taku shout out ki a whae ana, kei konei tonu ia e tautoko ana i au, aha kua te aha, e mihi hoki ana ki te kōhanga reo mo ēnei pūtea.